بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पेसरेगी हल्क़े माशमाज़ांत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वत सहाबा 2000 नफर जुज चौकां जनियना आत का उम्र अदा को सैरोच मक्का नेश्ता हंचो हमें करारा लफ्ज़ करार कुतगा कुरैश मर्दमा मुशरिकान मर्दमा सैरोच पूरा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिक आत का गुश्तिश में सही रोच पूरे हनी मक्का दराए वत शर्ता पूरा कने दरात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी गोश्त ब्रेन व दर का दरात का तैयार बीता रवगा मदीना चौक के कसानी जनेक के मैदान पेदागे रसूलुल्लाह नियमगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवार जनगा वशी नाको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोशगा मैदान आत गोश्त या रसूलुल्लाह मना बरगो शीकين ये जनक हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब जनक हमें मक्का बितहमदा पाश काबता वतमाता فرسولullah صلى الله عليه وسلم واشتادك علي بن أبي طالب واشتاتك علي بن أبي طالب بداكو داتي فاطمة قوانك واشتي يا فاطمة شيتينا كوزاتك منا كوزات حمزة چوك بزيري توت كرت وتر ودين فرأي رندا درات جعفر بن أبي طالب واشتنا يا رسول الله ما حق دار ترون شيا بزيرون زيد بن حارثة درات وشت يا رسول الله ما حق دار ترون علي بن أبي طالب وش ما حق دار ترون يا رسول الله إشي من ناكوزاته بدم فاطمة من جنين فاطمة ناكوزاته ما حق دار ترون جعفر أقوى وشت يا رسول الله ما حق دار ترون همي سببا مني ناكوزاته هنشو علي ناكوزاته پدا من لوگي شي تريه مات گوهارني فتري من لوگي همشي تريه مات گوهارني شرطري سنبالي زيد بن حارثة وشت يا رسول الله تو منا حمزة شما قوى براته اسلام همي وحدي بيسر مؤاخات بتا منا وحمزة تقوشت شما براته شي من برازات کے ما حق دار ترون فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشت إنا يا جعفر بزيري تي بهرم إشي ما تي لوغي شي تريه مات قهرني وشت الخالة بمنزلة الأم مات قهر پورا مات هرب مات مبي فجعفر دات راندا دروستي رازي كتن وشت يا علي ناراز مبي أنت مني وأنا منك تو چمنا يا من تو هنچ ترايون ويا جعفر تو أشبهت خلقي وخلقي تي برابر تي أخلاق من أخلاقين تي رانق صورت من رانق صورتين فدا زيد قواقوشت أنت أخي ومولاي تو من براته من صاحبه وأمراها فدرو رازي بتا حمزة جعفرة حمزة چوك نامتي عمارة يجنك يا كساني زورتي أمراهكو لوتا دركبا روا مدينة همي مدينة ما شما زانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوشت سينا پر آتكا إسلامي آرت إشان قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة آتك مكة درو مكة مردما باز مردما وتارا چير دا هج وتارا پیش نداش ظاهر نكو فرسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد برات قوني مسلمانة عمريات كا مسلمانان قوني وليد بن الوليد قوشتي رسول الله جوستكو قوشتي وليد تي برات خالد من نگندو ظاهر نه هرب بيات کے مدینہ اسلام بیارتے وتی ہمیں قوتا اسلام نیمگی کتیں آئی واسطہ باز فائدہ خالد ہنچے عقل مندی مردمے متمنا کنو شی عقل شی راهين راستا سوج بدا شوهاز کو براتا وليدا اذا هو دا شوهاز کو ندي تشو دير وتار تابين تشيري دا راندا كاغدي لكتي گوشتی
وترفق لك بسم الله الرحمن الرحيم من برات تو الله سبحانه وتعالى ترى أكل داتا فهم داتا هن اسلام چین چیزی نه مردمی مشت زاند چین چیزی نه دراهن دنیا اسلام بیاگن دراهن مردم اسلام بیاگن چین تو أكل مند ورند رسول الله صلى الله عليه وسلم وات منی جوسكو والزبان وتا جوسكو گوشتی خالد کجه خالد من نگندو حرب خالد بیایته خالد یہ قوتا یہ شجاعتا یہ جنگا یہ پہلوانی گو اسلام بکا دینا بکا آئی واسطہ باز خیر باز شرفت ما تمنا کنو آئی اکل ہنچی اکلی رد مکپی فیہ کاغدی راہ دا خالد بن ولید داستا کابت دیتی وانتی خالد بن ولید ہاں یہ ساہتا وشی راو نراو ہمیں یہ کاغد شرطر خالد بن ولیدی تشجیعی دا واپس درات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شتا مدينة راها آت كمدينة رستا هنشو مدينة رستا ديتي رسول الله موهدي درات رسول الله صلى الله عليه وسلم جنك مسترين جنك نامني زينب يا زينب نادراها بمار همي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دراتك همي سببا همي وهدي هجرتك واتك مدينة چهوشتر سرا كابت دوكي سرا كشي لاقتا فهمي دارد همي نراهتي قونتي همي وهديات رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة رسيت جنينا قواق واشتي يا رسول الله زينب وفاة بي هني وفاة بيتا فقوشتي شا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنيني هنامني ومعطية جنيني شوشتهما وقتي رسول الله زمانا الشيمانا هم شي هربا مسلمانان ملكا جنيني بمري بايد هنچين جنين ببي کسانی بی شر تهنا کماشان کار نه کماشی بی شر یه خدمتا بکنه یعنی مردگا بشوده مردگا کفن بکنه مردگا سنت بکنه یه حسابه یه مزنی غنیمتی اجر ثوابیه فهي هر بازار هر شهر توقع باید هنچین جنین ایمان وما تا الله ثواب واسطه یه کار بکنه باز ملک هستن جنین وفات بی مردم درو انتظار کنه روان دیگ بازاره دیگ میتگه دیگ جنین کار بیا غسل ثواب بکه باید هر بازاره یه چیز ببی فرسول الله صلی الله علیه وسلم عطیه گوشتی عطیه ایگوا گوشتی بشودتی وضوی بگیره اول چو مردم چار اندام وضو چطور گیری زیر اندام رنده چار اندام چطور گیری گوشتی وضو بگیره رنده جانی بشوده راستی کشا شروع کنه رنده چپی کشا سی رنده ای جانب شده یا 5 رنده ای جانب شده یا 7 رنده ای جانب شده هر بر شما لوٹه گیش کنه گنده محتاجه گیش بکنه لكن هنچو تاسره یا 3 یا 5 یا 7 هنچو تاسره بشودتی اغسلنا بماء وسدر بشودتی آب گوما کنار تاک مان بکنه کنار تاک آب توکا کنه بشودتی وجعلنا في الأخير كافورا أو شيء من الكافور آخری شودگا آب توکا کافور مان بکنه یا کمو چه کافور بزیره همه آب توکا مان بکنه آخری شودگا کافور مان کنه عطیه گوشتی فاذا اتممنا هر بش ما پورا کو منا توار جوینه منا حال بدهه فشتا شان گوشتی عطیه گوشی ما بی زینب جان شوشت هنچو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را گوشت رنده ما مید هن کرتم پیسرا سیکالن پچ کو میدن کردیتم بلی آب دراهیم مید جانا برسی رنده هنچو مید ما کردیتم پدن سیکالن کتا مید رضی الله عن رسول الله صلی الله علیه وسلم جنک زینبا رندی هبرا ما توارج رسول الله ما گویا رسول الله برابر تیاره گوشی رسول الله صلی الله علیه وسلم وچه روکی آرد گوشتی همشیا بزیره اشعرنها يعني اولي قد اي جانا همشي بيركنه ملاصق اي جانا بكنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه دا وجنك زينب رضي الله عنها وهنشو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسراي جنك وفاة بتقى رقية وفاة بتقى اي بچك بيسريجي وفاة بتقى عبد الله قاسم لكن بفاطمة هستن زندگی و اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم
هندوسه ما هرند یک خوشی آت که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنی خوشیه یک چوکی پیدایش بی رسول الله صلی الله علیه و سلم رد یدراهین چوکان وفاتیه چوکی چه ماریا قبطی ہمیں جنین مقوقسہ بادشاہ مصر ہدیہ راہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کو ابراہیم وشی موت پیت پیرک نام زیرو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نامی زو بست نام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم پیدائش باز بی انداز خوش بھی ہر کس آئی دیم روشنی دی خوش دلی واشه صلی الله علیه و سلم ما شما زانت خالد بن ولید یه وقتی شوری کو من در کپون کایو اسلام داخل بو گوشی من شواز کو یکی من امراه بی شتون صفوان بن امیه کرا گوشتی من گویا صفوان تو گنده گویا هنی راهی راست ظاهره دروگین راه ظاهره بس مارا شمارا بیا ما شمارا ایمان کار اسلام کار رسول الله امراه به یہ شرف رسول اللہ رسی مارا شمارا درستان رسی گوشتی یا خالد ہر بدراہین دنیا مسلمان بن تہنا موت سر کایو ما مسلمان نبو انگاری کوشو عکرمہ بن ابی جہل کر را عکرمہ بن ابی جہل ابو جہل چوکے گوشتی عکرمہ ہمیں حبری گو عکرمہ گوشتی ہجبر ما مسلمان نبو گوشتی چشمہ نبی موت در کپو رو درات خالد بن ولید ہمیں راہ روگے ہمیں راہ دیتی عثمان ابن طلحہ عثمان بن ابي طلحه ديتي اميرها قوشتي خالد جوزكو عثمان تكورا وقايا قوشتي ما روقايا رسول الله ايمان كانوا قوشت ما اميرها روقايا برينو امراه به درات كاميرها روقايا بعدين جاغاي ات ديتي عمرو بن العاص اميرها روقايا بديك كده قوشت عمرو بن العاص تو تشي روقايا كو درات كجا وش ما هميها برا درات كجو مرو اسلام ايمان بيارو رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده كلمه بوانو وشاچه ما همي حبر درات كجي برينو امراه بتا سيين امراه بتا مزنيه قاده عظيمه اثر مباركه اثرها اسلام توكا خالد بن وليد عمرو بن العاص عثمان بن طلحه عثمان بن طلحه مستريم شرف همشي عثمان بن ابي طلحه كعبه كليت همشي كرابته فهرب كعبه كليت صاحب بيت مسلمان ببي وتدينا انقار بك كليت صاحبه فچتو ادق مردم آیان دل نپرشی چوید دینا چوید شرکا چوید کفرا و شی بیچاره عثمان بن طلحه اشی پیت پیروک نه چهب پشت درو کعبه کلیت همشان دستا بیتا یه مسلمان بن باید ماشما شرطر مسلمان به درات که سیه امراه بیتا چاعت که نزدیک مدینه رسته مدینه آت که مدینه کرا رسته هم دا گوشتی ما مدینه آت که رسته آپ یک جاگاهشتیم باگی جان شوشت و تار برابر کو انتظار کنه لوٹیں رے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بیاره همه حال خبر مردم مارا دیزی تشتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حال داتا خالد بن ولید عمرو بن العاص عثمان بن ابي طلحه اتكقل وتا مسلمان بما فرسول الله صلى الله عليه وسلم وش مكه قريش والجقر دار كوش بيني مجيمان بوريت يه قريش جقرة يه قريش هنشي شان جاقا اسلام توقع وشتي برابر يه قريش جقر والجقر دار كو شبيني مجي مسلمان راه داتا فقوشي دراندا دراتك همي راها بيداغا وليد بن الوليد انتظار خالد بن ولید براتن چدیر چارگه وش جدتی خالد میدانی کو گوشت خالد بیا رسول الله دیر انتظار انتحالات کا وشتات رسول الله انتظار کنگش می آیگا وشی ماات کے نزدیک بیتے چا رسول الله ہنچو رسول الله دی من ما دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبتسم یعنی پیش کندگه خوشحال هنچو خوش دانتانی ظاهر ابتسامه ما آت که رسول الله همی یکی ابتسامه چه ما آت سلام داد و هنچو سلام داد مگوه السلام علیک ایوه النبی و رحمت الله و برکاته ما آت که ایمان کاره اسلام داخل به فگوشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم من زانت یه اکل شما را هسته خالد هجبر شما گمراه نبه لا وشت يا رسول الله ما باز گناه کتا یا رسول الله
ما إنشو جان كتتي خلافة إنشو جان كتا صحابيان خلافة يا رسول الله دواب الوقت من قناها مافكا مع الله عز وجل بنا بباكشي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوقت قشت الله مغفر لخالد بن الوليد يا الله بباكشي قناهاني ماف بك نزانا إسلام هركس إسلام بيت الله سبحانه وتعالى قناهاني مافكا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هركا مسلمان بيد بيعتي كتا داستي جبتا كلمة يوات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رند عثمان بن أبي طلحة آتك داستي هنتيجكو رسول الله داست آيني مكا تيجكو واشتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرند آتك عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وداستي تيجكو رسول الله وداست تيجكو بدا عمرو بن العاص وداست بوشتا بوشت وداستي واپس کو گوشتی رسول الله عمر پرچی وداستی پدا پوشتا بورته پرچی مصافحه نکنه بیعه نکنه چو دوین صحابیان تیگا خالد دابا عثمان دابا گوشتی یا رسول الله من یک شرطی ها پیسرا من یکی شرطی ملوتو همی یک شرط منی پورا بی رندامتی بیعت کنو اسلام داخل بو گوشتی چیه شرطیه گوشتی یا رسول الله من گناها معاف بکن پیسری گینا. فقوشت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوشت يا عمرو إن الإسلام يهدم ما قبله يا عمرو إسلام بيسريجي تشيزان قناها درستا بروشي قاركا يا عمرو إن التوبة تهدم ما قبلها يا عمرو التوبة هنشو دراهن قناها بيسريجينا بروشي قاركا زوالك توبة صادق ببي خالص ببي الله الواسطة. فأنا قوشت يا عمرو إن الحج يجب ما قبله وهنشو ياكي حجي بكام باري حجي صحيحي حجي شو نوك مردم مسلمان ببي شو نوك مردم توبة صادقين توبة ببي هنشو پورا چماتا نوك پیداش بیتا چه گناها پیسریگین گناها. فعمر بالعاص خوشحال بي راندا داستي بيعتكو رسول الله صلى الله عليه وسلم واشت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يه مزنية قادة بيت إسلام توكا مزنية أثر بإسلام توكا کوشش کو هما چیز ما غلطی کتا پیسر دراهی چیزا ہوتی گم پدا هما شرطرین صورتا نیکترین کار بکنه شرطرین جهاد بکنه گو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلیا إن الحسنات يذهبن السيئات نیکین کار پیسریگین گناها بارتن غارك. فهنشو الله سبحانه وتعالى يسين نفر الله توفيق داتا راندي يشان إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوتي ياك غزوية راهدا ياك جيش راهدا يه غزوة نام چيه سببي چيه بتا نامني غزوة مؤتة سببي چيه پرچه رسول الله صلى الله عليه وسلم راهدا وكاي شو يجانقا دي إن شاء الله ديم حلقة بيان كنه والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.